wangalizi watukufu wa Haibe FM enge ngamjauka ya sutengelea emarainya shaus kwa leo uno lihori wasuli leo juma haruma omra mangani riparsi manyasi Desire nge juma urawa yono aula rimuimise yarunishi ezamjiria hata juma ya kwa leo uno endao na urawa nge Desire. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amfikiria ukana ngamtusu maranya nanu adana damu walu harmuli mengu na uwesha marahaba menji wandu wajoka ngwadunga we andrekte ya trenu waidunga wabano nanu wajoka hidunga ngarimwambiano kana rimbeshani zentosa zanyu rimwambiano kana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Desire le tasilimu leo jumanga mwonunga unausi unamnotosha nango sekuo rekahanzari juwe ebanza kujiria hindi hata juma leo usekuo hanamna yotosha. Mwanama journalist ngafikiria ukaya zinda zila wizo ringo zamba ukana msuiba mziro inde mano kana haina wakatire juhari swali si hombadua Mwenyezi Mungu yarinike daula ya haki kaya mwanama journalist msuiba mziro wareba haruma emanansi mkomori kau hata habasa zila haki zahe jumotsorarirwa zila dhamana ya kabidirambanga sina madhamana shasanda zila wizo ringo zamba ukana yensi ya hatu ngari rumao ni madhalimu shakwa jatimu udhamana okaya wakomori njoka nga mridunga wabanu afikiria ukana nga mwanao le barua linu na mwenendo le barua linu okaya le barua linu sihibiwa ya telefoni ya hangu madama na hibiwe telefoni ya hangu haruma rangu Komori Telekomu rangu telma waonesa ukaya haina wandu wanzoa unretartibu sa telefoni zao ngebidio wabire ho polisi wafanye makaratasi yao Mruhamanda Amit si ho polisi sendesi fanya declaration de perte sijao mahakama sijati libi mapesa ya karatasi nifanyiwa halafu si ha Komori Telekomu warudi wende wanambiokana wazia kwa tsudore ngandongo hamanda zinu ya wati kanzani honesto kaya ye directeur wa Komori Telekomu kajatimi ya udirektori katine e kapasite ya urenga shirika la daula hamanda linu ya lendesi ukaya wa Komori manama journalist ngafikiria ukaya inu yo haki yangu haukami mimi raia vanu riamini ya ukaya madama wandu wendesa wensi ya twin araba wanu madhalimu warudi wenje sa udhalimu ukaya ngam aminu kaya ye directeur wa Komori Telekomu hele suala lahe e kartasinu owizi wahe shaharudi halali shawezi haukabo hanze maraiya mabwiti wadungwe baza telefoni wakejumwa hibaru baza telefoni ukalisu aladali ukakweli kweli nende ho Komori Telecom ye makaratasi yanu njarundo washatsibirwa polisi sijuma mahakama sifanyaza nzi za kisharia ukanende wende wambe ukana kwa tsudonji ya mfa wa hamanduo awe directeur ahalalisho wezi wahibawe za telefoni haukaba la hale badoka security ya ukanzure nge telefoni yao ibaye tulopisi la alanga mjoparisiwa yaba basa manama journalist ngabo tujeba telefoni emabwiti ya tsambala honu ebonga singar la aniyo ye directeur wa Komori Telecom hele suala linu haukaya unuma vudhoma na waki dhamana inde maana wandu hamanda si usiku wa lelo rakahuja aukazinunga zirendwao marainya wenji ikaungwa dhulumi hao harume suala linu ikao mimi kasjani unda wamiche shabaka wangu warengwaze telefoni za hao WhatsApp ya Facebook WhatsApp ya WhatsApp ya hao ngabo wandu wakodo warnake warenga mapesa sababu de sekonti hao wandu waende Komori Telecom wabioka na karna utosinjia eka mna utosinjia sabarindi okosi maklia wahani eshatongeza mdoya banda sima maraiya dasima clear yaba sabarindi mtu anza mdengeze fursa za anize fursa za lazimu ne kikawaida nese sharia mwabidi mzirenge wanga fikiru kama mwana journalisti inde mane kao mlona usiundo ndondo hakaya inde ilardingo samba ukana kartina madhamana shanga sina madhalimu ekanga wana suala la unuzisa ngojo nuzisa rekandari jumabia harmaye kirtasi ebadala wahambia ondopo posto wa utende wahambia kange bilula fanya makirtasi wa gendarmerie no police zabarindi ni watu hambia kayaze dossier amanda yusikartu idunga mwanama journalist amfikiria ukana telefoni yangu inuti sihuli ya telma sihulu telma titia pisi ya telma titia pisi ya Komori Telecom sija telma hodi wana atende na henda madama hodi wana hule telefoni wanambani so polisi nafanya declaration
sende tifanya ze declaration ho polisi baada yabo sibiri sizini kwazo mbili tini kwa Telma tija Comores Telecom tijani wanike madama miraia mikli yana ulapisi wasubuti wamba ukana za karatasi zino basa kwa tudorenga inde mana rambao ya directori wa Comores Telecom kutine paka sita ya urenga shirika manilo kamru katina ze domana za urenga shirika la usahilisho wanansi la usahilisho maraia kerimdu wa udare je mrende ya ule mbe ngware je wa michini chake tsubidukensi yabo udori arnake simaraia wa Comores ani holi ho upande wahe ye Telma wahambi arongo hindi hakawodo upande wahe ye Comores Telecom upande wahe Telma wahambi hindi baho ngamshukurio mudiri jimla wahe leda hula Telma hakaya alhamdulillah wanrenge heli ya lazimu hakaya tsendetsi wanika zebesiye wanambia ukana harumwan 12 bano ndoli ndia wanika karatasi nibalie hata 12 bano njene ndebo ngamshukurio besha kenaka uparihaniha shanso shukuria enamna ikao do wanrenga haukayat aminukaya wanrenge ukana ndongo ikao ti kinaya mimi raia mimi clear raha nese ndongo ikao ndo najanambiwa harumale batani la Comores Telecom mwana Desire eba za tsogeza zenu pia tilo umlahata kaudo akawajiriso kwa juzi za tsogeza warengwa nai namna hiyo antido unutolo hazini ngafikiria ukaya banwe kamdunge na usiu mruna ke na usiu hahe shake tsubidi madama hubuwa duka haunga wena zedwama na za ukananga rjori wereze rasul malizatu kesubidi wewe unihelefsiu kanga bo usiu wa Comores Telecom nelejeshi nondo hazi shami miraia mimi kliaka zijani usu no usiu huo keja lazimu wanipulia usiu matake mimi miraia take mimi klia wao au kesha tongeza lelo mlo na majumba mlo na magari memapashi yao de mapesa yangu nitawemba credit yangu wangea lelo kamna utujikaza kamna utujifahari alafu mdori renda hama si wanahanyu mdori renda hama si wanurelona mradi harumenti yatu upande wa wandu hazi mwana Desire ngofiki jesu amanda linu kwa wandu haza kadhatolo hazini harimansi hu ndaru wakatabu ya rezo tabu ya utia credit oba pale unu kufikiri namna jesu amanda linu mwana journalist ngafikiria ukana mada masi wandu ikao si sana mbabi ribembe mbabi sha ngarjuwa ukaya nardoka madhamana rika makler yensi atu nungu harumwa wade msiru ukaya unutsi wade wandi saranguchana omtolo hazini unu wade wandi saranguzama ritsidiwa se ukaya wakati kinilu ya kabala waka wandu wakawarengwa hazini kisiasa azaliha jabanu wandu wala wajawa tolwa batilo wandu wachina nabo usikitifu mziro ikawa ilazimike wala wakawatolwa wanu wakaunjia ilazimike wajohewa shemezize wananyawe kando watolo hazini wa ima usikitifu mziro ulio dokaya mimi ekanga mtolo hazini shaba wewe mwanama journalisti ngwendo wabambele koshilao madama urenge plasi yangu shakutuuzwa nini ebonge mnu hamadami mimi tikafieri ya ukaya wandu hazi wa Comores Telecom wala wamba watolwa mimi njaka na danzila wa sikini ya bada watolwa ukaya vanu zinunda zinu na zila vanu doamba ukana vanu lelondawe maudundami ukaya jane kililuwa kabala watolwa wandu wanukarja juara fanya manifestasyo kala duwana nyasi ilazimu ikari koze bada watolwa hazini shasi siri jipania bada tikana mjomba hangu sirudi tire jezo hazini ebongelelo ekemara wala wakawatolwa hazini mbuhamanda minja jokoza ngamzabondro ikekleri pasko ilazimu haina ujongwani baya ilazimu rijuhe rishemeze rimsikinie shelele hangu bangu maudule hija wa ime hotidi horilio mwanama journalisti kakler ba wewe journalisti ngoranguweza ndondo haukaya lelo huono juzi ila ikabidi ke kweli inudensi ngalikoza uneza jiri ilazimu ike rangweme ezama wanadamu watolo shako watutolo hawiti shango watolo kisiasa yawe lazimu sisile rendo ranjie ilazimu rishemeze danzi la mtuma Mungu uka Allah wala watolo hazini wandu mengo mirandaru wala watolo hazini hasibabu hili gariko zao shawandu mengo mirandaru hunua jipania wafuwaze kostumu za hao wendo warangeze plus zao wananyao wanu mabanu majumba yonjano lawa Evanu sabarindi Evanu mawazirine mawakala ngwa tsingo mjia waroha halafule lora ya vanu kujare ngwa tisizoka ya ngwa hazina tadahara taujaufe wanu nyinga mjua ukana unuwade wanu ngwa tsingo utolo wa siyasa wanu watilo wa siyasa kamjaporoshe melesizoa na nyanyi ya wale longa mtsingo joto wa mtolo hazini mwenyonga
no mimi harumala swala hilo mwana journalist ngam aminu ngam kokleri ndondo basi to kamaranya watombo kaya hai desira ka ujibiwa wananya watolo hazini no mwishia rai hangu endamna najitekeleza mwana journalist afikukaya hilo de swala pande wa desire wanuga usobanuka ya desire telefona ho yihibwa baridi tuda waona waziri wa mahakama holi ho mjaza ku yaonika telefoni ode maranya ado tomano bana maraba benji mwana journalist ngafikiria ukana sijwanza njibu wandu amanda wao niwambie ukana ekao wa mezi miti mezi au kaya miuju wa Jaya Hamad Ashaf miuju wa Humedi Msaidie miuju wa Shehani Hamad zina yayo no wandu wao ntina mkataba mina wao miti mwanzani wao madama warenge nti hatu waende sao heli kautide heli ya lazimu ya wamfikiria kwa mru hamanda minga mwambioni ukamiti mru wahendanende na himilie mru ni mwambie yanike mapesa nule telefoni madama ngamina zemvu za hangu no mhono hazi wa hangu shali nudanzi ya ukana nga mshemezo heze tobia mbungufu nziro hai karatasi yenu wanama watukufu mnidungao oparwate zile hamwiso ngarjoka ya omwenje hari mwamuda mchachi banu uheya obafataha eba ngofikirije holi homwenje wali shibi katushida rumia nsunda haru honda tsunne na hunu ya direktori woi ahibu kama hibu shetani haka hadunge ndege haru ngofikirije swala mandalini mwanama journalist ngafikiro kana swala mandalini madama miraia sha gamjua ukana maraia ensia hatu kaukoraia ya porongamba wakati ya bolesiwa kwa wakati raia ya poroshinda ya unrabahati ya skiniwa nema dhalimu wa rumawe ensia tuye ukaya mtsetse haliyo haukaba nuongo juhe ya juma daraja rahana bangu abo namna sisiri remawe sabu si maraia haukangari amino kango juha juma bangu haukaindi namna haina shijuhea dawe ya kakaritina walezi karitina madhwamana shaizwerabu engerikana madhwamana engerikana walezi ngam aminukana le shawiri laho mwenjeunu izokweli mafura ngayo hali haruma ulimwengu shekanga sina madhwamana wafikirilia onsi wajokana mahala huinji ya ushinda wasahilisha ukaya lelo mamwe kwa ujua warabisema raia warenge mapesa sababu do mwenje no abote pite vojo parsa conseiller vojo msudangu conseiller ndongo ndini vojo parsa depute vojo parsa mawakala walona mshahara wasumengo mirandaro walona mshahara wasumengo minane walona riti 20 litri za mafura purie ritojo wandu wanungu wafanya uno mwendina mwenzi hatuini sikafikiri ukaneka wanu madhwamana wanua lesi wafanye conseiller de ministre wapare mabaraza wandu wawonsi pia wabunguzi za mishahara lelo hene mdu yakana 20 litri za mafura za bure zilengwa sitolwa ilizi rudisira jarumwe serikali la wesa hiyo zisahilisha iraia mkomori mtiti tuchokoshinda chauna mbie wakala wa hensi nunge na mradindi waziri wa hensi nunge na mradindi raba ngasina waziri wa dima eba tsenga la Dar es Salaam kasina waziri wa ulozi embafi mpaka mwali waziri wa unono mpaka mriere mwende bushina Dar es Salaam uono waziri wa hele dima Humedi Msaidie olamma weni yerilimbate yerilindrovi kabati haukawa wandu wakansi banu wadhulumu yensi yatu inde mano kana kwa wakati raia ya joparo shida ya undre ani ya makinishie ya shinde ya jipoleze shasi tojoka banu jumwandhibulwa ho wanadamu wanu haukana wanuti wanadamu wasikini yao ya population ya Komoro eba elera ya usoma bareni kejaja harimwa etabuini mwanama journalist ngamfikiria ukaya sina utohamba buria sihe au ya tisihe mada marishemeza za usihapareni ranzi hale ngamrijuao rende pirizo parce que balaba sikarudamba pirizo tsende huruju kadondrago alafo na mansuelewa au kama uambie okana bale pirizo langi obosemu ekamru hajuha hadaize haki zahe ho kweli batina umenyesho ritsonisho batina huwa mru parce que ti tobia za hatu ilazimu ikerikeri so pareni rangu hale wa imma mintujua o Komori nsuju we maraia wa Komori isho wao wanzao nsuju ndungo indini lesengwa nzwala leho malahoni hao emaishabadilihe na banu rabanga sarwa ulimengu wanungu wao nao haina usiku wanungu fanyo manifestation ili wandu watsahiza haki zao wa imma nsujua Komori ndi bia tukoso paren au kama mimi satsielewa mwanama journalist wakati sirambua au kaima raia wa Komori nsuju shwata hao
au kasisi zinuri sambao waronokari juhamo waonokari shuwala ebo ngamfikiria ukana kairi mruhamandami wakati rahonda banu gerire dungele chindo haukaya haina biashara ijo uhesiwa mruhamandami ngamjoshinda ni ule ebo ngemi mitina uparoshinda ni njia harume maranya wa Komori au kema maranya wa Komori nsujuesho o WhatsApp kwa juzi mfomonsi dalano huja kawa bilwa greve itatsongeza ukaya zima telefoni za Haibe FM zene na umenyeha holi ho wa Komori kwa jitekeleza unua para dokitesa para kaya wa Komori kwa jashida wachitekeleza eba fikra hino junda uzitoa ukao maranya mkisha kama wahara hakalma la mwisi hakalma la mwisi mwana ma journalist ngafikiria ukaya madam ngamjua ukana si watetezi haku wa ima si sana hele alikao unuzisalo ngamfikiria ukaya izo niwambiao ukaya mruhamandami yo wajibu ekatsi wanondrongo zanipasa mimi ni heye nzambe haukanga aminukana indensi hangu haina haki yangu lazima mimi njoo nshemeze wa imansu amine maranya wa Komori au kema maranya wa Komori kwa tina wasitahao kwa tina waonao wako zao ngwambongo wako zao no kwa tsukoza ebo ngengam aminukaya haina usiku ikao wahabili wa maandamano wanrua wajuhe wafanya utukivu waoneso utukivu wakanaskatamba siti maadui wa hensi yatu yenu wala siti maadui yaho emadhalimu waruma wensinu wa imma emanarikozao sikartuenga wanadamu suruanene au suruansala shangariengao sistemumbi ikaongerumisha ne magomana wao ebo ngende mana namba ukaya emaraia wa Komori mtsujwe watahao ebo ngemguna to wajailia wabakisha banu wadoli ndio wananya wadulaya we wafanyile mandamano shawabakishwa malahoni hao we kawa hivyo wambaze ndongo ngizo nziro shaizo ndabo kazi nziro soni oliho de maranya wa Komori au kaya mrukaji kaumu ya he maranya wa Komori shwanzao ni shwatso hanza marhaba menji waja u desire gargo chino marhaba hole makalma kaori hadisi nda sinawe sha hanjiza mnahindo mtiti done sanuka ya ebabanu eshitao emaranya harara sidoma gobani kwa tuhura kabla la harungo wa hafungwa hata bahaini na dakika mzima wanama journalist